Ka District Horticulture Officer Riboy District hakalai potrik risau arajar arpulai kalapli perdai ke Pineapple Processing Unit bat ke Pineapple Stock Yard hamau pro da ka jingtu ban kentiu ya ka yok fakot bat ke kamai ka ji jong kinong rep sok trun hagani ka shnong bat ki shnong bamarjan kumjuru ban penduna ya ka jing brat ya ki sok trun ki blas new ya kani ka unit la tailing ba ka provision to article arspa new pesan way of the Constitution of India jong snam arajar arpo arajar arpuway bat labay pisa daga Ministry of Tribal Affairs Government of India house nam arajar khatpra haga jinglut kabanyo polak haga ni kasngi lawan bansaki dauba Meral Bonds im MLA Nongpo constituency kumukongsan haga jingdon rengkat kakong di Sotun Director of Horticulture Government of Meghalaya kakong FN Sun District Horticulture Officer Riboy kakong di Lingdo District Agriculture Officer Riboy urang ba shnong ka shnong mau pro nalor kiway pat kiriw pau kumat. Ya kanika unit la IT da kadorbar shnong mau pro syaka yasno aktilang village organization kabakentup yakishipau tili ki self-help group bat kumba shispa angut kilong kemi. Habakren ha kanika jingalang pli perda kinongkren kila kentui kidukhat jongka village organization bantrei shitom bat banyo jingmentoy lingba kanika Pineapple Processing Unit. Ya kaba nadayo kanika lato bat ba kanika mau pro dari serap ba jongka Horticulture Department sokar telah demi ngiran lang ni ko bisa dengan ko baro dan nong baro kum kadang simply yung namang tablet ang ang ribon menyo ban Saya ni dibeli kedeka Pineapple Processing Unit. Turun. Dia kan ni projek lamang bisa kumpah nyok pula. Dia kan ni ka scheme niyo naka ketika apa Tribal Ministry of Tribal Affairs haus nam hajar khatra hendak bat nilastan terikam ya kan ni haus nam hajar khendai atau hakani isnong pro kalong kajing ku kebakhra we kani isnong pro nabar ba ni layo ku kani ke project hakani isnong te somhai thapti nam ta isnong pro ko balai ngom kalong kajing ku ye pi isnong pro nabar ba khani isnong pro bat kini ijan sinong baro khat kinong rat jami yerap sotrun te long laga kadang kenika unit ni processing unit ban perni sotrun te kabot kini ki sotrun ngipon kam ban thiet laba te kabot ki jington kam jokani ka factory kabot kiton hani hajar sinong te lada ni don kini ki raw materials lagi kini ki so hani hajar sinong kabot cost of investment nanti kajing perlu jumpi berpindah tiada dia boleh usah kan kam bedor but kinongrat ru nanti nasional mau pro kini kijan nasional hangni dia usah turun jumpi kila kan ai tadi ke processing unit ngidon ru tadi ke stok ya hangni dia kebut lada ubun usah kila berpendor kam processing unit dia boleh usah ngimbu hadiah stok ya te haba hateng pada long kumcim senam dari boy iyo usok turun manfa sepo Reliance Store hapo gohti te kadir kastok ya ke belakon hani kabut bangin lukso te lada kadir ke processing unit jumpi ke belakon pendok kam te kawai pat nak kawai pakalian jadi onong kabut tapian lukso hani dan kayo sabar Meghalaya hadi hajan kabut kalau asuk ya ni bandia bentia ngong ba ngidon kami kum kadi ka processing unit na mabalay pa hakipua bangi mi so turun usdem na haki ayom bangi mi so turun
Teginum lah mencoba biasa turun makasih. Henry dapat didan kan ke processing unit kabut gila mansina umso, gila mansina jam, gila mansina jelly, ne kamtam, gila mansina kipoda so turun. Talaga kan ke sinong pro kapendon kam pat kia tresitong pat penolong ni kan processing unit. Tinggi lu nak department ingin seperkat pan bah ini apa jadi arab lu nak di OFP kenapa pindah yo so iwei kerja kor ibangin pedongkam pembah sena jadi sok turun poda namar bau sok turun poda untuk pertementar untuk biat kamha namar bah poda ni lah benbusi sedang kijam kijeli ni lah benbusi sedang Ray uso ni melakukan bu tak lagi pengaruh. Sila dah kalau kamu kebut tidak akan. Banseng ya kene ke food processing unit berkene ke stok ya. Kublishbun ya kinongra kublishbun ya ke department ada director ada di district officer di Jomni di development officer di Jomni di Baranhane. Di Patricia met bersih. Naga bentaban penting kena bahkan ni ka skim kena ke projek kena mengurlong apa itu nasional. Kumawang bening idan hapring dijuk ke gejing kelang kawan naga por sakapor. Nang cua ke surok bahamar mentala nang cua ke food processing unit anu pos ni juga mentala ka. Pak kemta terjadi kali di motor kali kilawan kejuk kelanang kelang. Abang ikan mau ikipor di pemensua, ikipor berang hamslam ngakan mau yelederu, apor berang kena. Abang isendur, aka kamera, tukupor nanti agak ril kabalai penderung terli dur. Kibala dangin hak condur, hap armeni bagi sak yang tungdur bagi ci, yang hap aduk armenai. Akan mau hasnam hamden perwinang rit udon uwi unang sundur ubadon gawi ke kamera gitu ke portang tawi ubadon ke kamera ya garil tu por live penderiu tadi ki itu mo itu negatif wah tu por tasyan madagasmi hap hadu penelut tu live penderiu jo jadi site anu po kan halaban ham ni site develop ni hap kejing kuat abadi kegidur layak pos bahas jenis subling saya di pos tidur saklau salum itu banyak up lano dicing dan dur hap cimene armne hap sa sedisai harus ni buan sak itu orang pak mulai up krui tak sejak jemaah dur bagi siu lai piak kawi dur siu katu kejuk kali kan kalalik itu kejuk mentang idan harga juk yang di smartphone mobile contoh mentang jok mentang ciminit lanjut kata ketika juk ke generation ke bengi idan mentang itu di juk baman suar ke lalek isul tenang ni enjoy gitu kepor mobile pat ere ke phone pat ere ke muka cenderung tu pat jok kali pat ere surok bah pat ere bah le dan ni dicur ke bamut le dei ke jonong po kesurok ke pesniu cino po ilelak berengar ani bro bahaya yang tumpor lele tambah gijuk jeung dijingkerlah kilawan dijingkerlah di surok lenti sengkin gijing gisem kali motor kadi gijingker ku gojong beli kebangian ke ku gijuk tu dijingkerlah menda kesni ngidon ha kali gejaka ha kali gisnong lembat kini gijingker ku kibalayat ke ku gijuk tu dijingkerlah nang chwa de mui kesotrun le dei bejo mental e galak hani yang di BO tinong yalam jong BO kong helena mental ke kong babiang mo tong lapang sekretari long kia tapi kilong presiden sekretari record ki baladet ka village organization jong ke senang mau pro gade ka wei na ki BO ki bateri bah apa ke jelah apa ke distrik ke jumi asper record kong long ki ka bokong san kalong bahabangi IT kat kani ka project processing unit kani stop ya means ba ni IT on the seal hand kata di bukongsan
Pada sirhan kibri kebala ban syania ban kibala ban penulung bat ngamar ratin ban ong ngamar kilong kibi kuran hangi kini kristo kibi etli bat hak stem arjar puar ka VO mau pro kade one of the best, the 3 best VO uling sin ardi blog, but even in the district also you perform very well hak activities ki jongki Magkalayo o ya ka award nagalang juga MLA ro malay award baka no isang tuan baar banangkong day kamulong no kamulong ga village organisasyon kamulong di banangkong mau pro di baar kanyang berilum di kawan balay kita di hapo jongka ubling sian ardi blok even hapo ka district ke Jumiru mau pro di kawan hakmat magi activities ke baki kitre nalor bagi penerkam hok ya ke revolving fund ya ke startup fund ya ke CIF Community Investment Fund bagi kot bagi ai na po NRLM na po umling sin ardi blok bat bagi penerkam hok ki gawe ke SCG ki ladon bijing penmang ga pang ki airam pramuki ki siu ki interest CIF pelongtang 10% dan mar kata ki yang lagi jom kejat pan kam artiel ban ong bakin la ban trei kam kata bat sagwe go perso tenat bahang ni apo senong mo pro golong for your information ba ki hikai ya ki temen ki pemenang ban pulih hikai di bapio